I još ću vam se jednom ispričati, hladno je u stanu. Kažu da je vani toplije, ali ja sam, evo, znate i sami, malo ranjen, pa sjedim u stanu, malo mi je hladno i bez šlafrokića ne bih izdržao. Dakle, ispričat ću vam jednu priču iz Slavonskog Broda, gdje sam rođen, ali nisam živio dugo, živio sam 9 godina. 92. godine Posavina, Bosanska. Što se dogodilo? Kakva je to politika? Ne želim pričati na ovom kanalu u politici. Dakle, hrvatska vojska se povukla preko Savskog mosta. Jesu li bombardirali tamo preko? Vjerojatno jesu. I onda su ovi digli avione i napravili čudo, kraval u mojoj ulici koja je najbliža Savskom mostu. Ne samo da su krmačom ubili nekakvu obitelj, nego su srušili prvih 8 kuća. Ja sam čak i sretan što je moja kuća broj 13, dakle predzadnja, to je slijepa ulica. Nekad davno, to je bila pruga na desnoj strani mog ramena, to će znati ljudi koji su tamo živjeli, i jednom dnevno je Ćiro vozio one kontingente nafte na željeznički kolodvor u Slavonski Brod i Ćiro je ovako puštao onu paru i onda nakon sat, 2, 3 dok oni to sve, tu naftu prespu, vrate se natrag, u rafineriju Bosanski Brod, pa opet Ćiro. Simpatična su to bila vremena, ja vama moram priznati. Ali, kažem, te 92. godine mi smo valjda nešto bombardirali tamo preko, oni su digli avione i dogodilo se čudo. Moja ulica je bila ušorena, kako bi rekli u Slavoniji. 15 kuća, bez obzira što je bila slijepa ulica. A na početku te ulice je bila nekakva automehaničarska radnja za popravljanje bagera. Cijelo dvorište je bilo puno nekakvih bagera. Kad je počelo bombardiranje, avioni, ovo ono, čovjek koji je bio čuvar, zaštitar, kako se to tada zvalo ili se danas zove, se sakrio iza nekakve metalne peći. I dok su rušili ulicu i dok su ginuli ljudi, on je skriven iza te peći ostao živ. I kad je jadničak nakon sat, 2 shvatio da više nema bombardiranja i digao se iza te peći, vidio je hitnu pomoć i vatrogasce i kaže rupčage i čudesa i slomljena stabla i tako dalje. A on je izašao kao nekakav vampir, sav od prašine. Jadan u šoku čovjek, rekao je, danas se to prepričava. Ljudi se smiju, ali to je gorko slatka priča. Rekao je, ajme, pogledajte vi koliko je tu materijala, pogledajte vi koliko je srušenih kuća, a i bagere su potaracali moje. I ko će sad, kad nema bagera, pokupiti svu tu zemlju, svo to smeće, svo to potaracano drveće, svu tu šutu? Ajme, jadni svi mi.